Tinakaliang gajonga kumu MLA jongka mau di konstitusi kejo kapor kumu Presiden jongka Riboy District Congress Committee. Tingkat bagi Dr. Siling Dok belong u advisor jongka Riboy District Congress Committee. Ngidon hang ni borok ngitip dari kapor yakun kapor thma ngala banong hakaba nilai sikipai ba ban kejing kersan ban kerpat ban apil sikipai ba ban ai kejing kersan nakabenta kenek election MP sya kalok sabah tinakaliang gajonga ru hakani kapor asim ya kene kalat ke kabu ban apil ban kerpat ikipai ba nong song snong jong ka Riboy District barok kawai kaba kentop ya kisan teli ki konstitusi om tang nakabenta ka Riboy District hagajuk kapor ngadon ru ban apil nakabenta ki pai ba nong song snong jong ka Wan Shillong Parliamentary Constituency barok kawai ban ai ke jingkersan ya ke Sen Kongres halor kinong rem kiba ke Sen Kongres kadon nginom ya ketai tan sibun hagabai de ba ke parti kongres upai ba nong song snong jong ke jela ke jongi utip ke Sen Kongres ki kam ba ke Sen Kongres kalale ngimla ban jer ngimla ban yethu tang hakani kapor ke bangyo ban yekren ban ai lengba jong phi kilat patai kubor Rai ke bangadon ban ong ban penken mau ki pai ba kalong ba shwa bangin shim ya karai ya kwa ba tiak ki pai ba kin phai din ban perkhan ke ba ke Sen Kongres kalale bat ba ki pai ba ru kin perkhan ya ki wei ru ki political party ayu kilale bat ki polisi ke jong ki pat ki ba kiwan ra nak benta kalawai ke future jong ke jela ke jong ngakwa ban ong hakani kapor pateng teng ni sosi kindan le sena pedengi political party kabengila kiba kibu jengkeli yang ke parti kongres ibu jengkeli yang tengi rung idan ke jengkeli ban bo phai shadin ke ba kilale bat ke polisi pan nakam ta ban sawan namar ban syu perta election klaim ke polisi ban syu perta ban ke jai ban reu klaim ke polisi saya ingin poi bat ke ban ja kumno kin liet kumno kin yalam yang hakipor ki banangwan ke future kalawai jong ki kon ki jong ke jela ke jong saya ikan poi dan kalian jong ang suka ban pen mau tangkat ni ke Sen Kongres ke Sen badon beruduk usuk ke Sen Kongres ke Sen ke bala Arab si saing tak kwa ban pen mau yang hang ni ke skim ke Sen Kongres kala le bah nyimla ban lan ke skim si spa si job kan ke babaro ngitip ya ka ke Sen Kongres ke pen kam kumbalong menta ngiu i ba ke Sen BJP ketemu ban pendu kan ke polisi trikam jong ke Sen Kongres ban perkhat ya uduk usuk abangi ya ke jai ban reu ke jongi ni perkhat ru ya ke jai ban reu ke jongi da kan no ke kam ke bangin ai ya ki pai ba nong song snong si spa sngi ki yo ban trai ke roi ke par ngiu i ki surok ki simen ki footpath haki snong ki thau ki jingking ki jing baduk ngiu i ba ke Sen Kongres kala le ba halong ba ke skim si spa sngi re ke sarkar menta ko ma pitip pi hadu menta ki pai ba ki mat jing Syai ke bil bansiu nak menta ke wages syai ke jing siu nam ta ki materials ke pensitom ru ki pai ba ha ke ba swaban sedang jaka skinong kendong bombyang net wok ki haban pha iki dor ban shon swaban trai ban ndala dep trai ru haban shon dor ini ke pen pen ban ba ke sarkar kam shanya yo pai ba lengkot ngakuan pen ken mau ketu ke smart card jadi ke ba ai ke Sen Kongres ke ba implement ke Sen Kongres pipang ha hospital ke poi ke bel silak prapo jaran ka ke besung tenat ke long ba kim tan kam ban siulut ya ketu ke bil lamap no lang ba ketu ke smart card kat kum ki jat jingpang kita ke ba ai ke Sen Kongres ke por ke Sen Kongres IAY Indira Awas Yojana ke por ke Sen Kongres kan iru kadang don haduk mentah ke ba ki pai ba kidang yo ya ki yang beduk ki jongki ke Sen Kongres kadon ro ban perkhat ki temen ki probably ki bom don syuk ke kamai ke keji ki bom la su ban trai ban kata kan iru dari ke Sen Kongres ke ba ai pension teman yang ki bela teman Sen Kongres kelahiran tinggal kwa ban keren ru akan ke por bahaga por juga Sen Kongres ki marbam ki mardi ki long ki babit dor haga bagi pai ba
nong kendong ki nong rep ki beduk ki dang la te kidang la ndai kum balong menta PUI ya kejing long kejing man kejing ki udar kamar bamar di ka peniang bam ka por ka kongres prapo deng ka menta sispa prapo spanyo po spa prapo kejing ki udar ka petrol ka diesel baro balik di juhur sayo wahaban songkali tilada ka dor petrol ka dor diesel kala ki udar palat ketu kamar rep kala fuel ya dep no tang ka bai kali bat ka bai rep lu kami su Hakane ka jing ya kren jonga bat jongpi kebai David ka election ngam dakwa banda penkelain jalebi upai ba ulo yo ka baka kongres kalale hakine ki snem ki balale bat hakine ki shipos nem baka BJP ka sensyar ki jingkela bat ki jing sosi ki bangimat kataru ki pai ba ki layo pei tang ki nongrep ki bakwa ban lek sha Delhi kita ki farmers bengiong na Chandigarh, Haryana, Punjab. Haba ki ong Delhi chalo, ya ki surup Delhi baro la blok lut da ka sarkar BJP ha Delhi. Penap da ki prek, penap da ki cement blocks, penap da ki tu ki blade wire, lakat badon ka jing hiar thma, jong ka wei pat kari ya kari India. Te kane ka pen iba, kane ka sarkar BJP ha ka jing alam jong umodi, wat ya unong rep ro ka shepting. Te kata kada ka jing ekran ya kari India barok kawai. Te habangi ekran ya ka jelapan. Ngiru ngi simenta ya ka jing jit MP hakane ka MP election ban pa arngut na Meghalaya. Iwe na Tura but iwe na Shillong sit. Ladangi compare bat ka jela Uttar Pradesh tanggawe ka jela ka don prapongut tamki MP seats. Te ladangi Ken mangi ngilong tang sidana tang arngut. Teka jingkeli ke bang aku ban bu kalong ijingken ibarit haka dorbar thau ain jong ke jela Meghalaya ngidon rupo ngut ki MLA ban thau sarkar don kam lai po ngut ki MLA ha dorbar thau ain ha Lok Sabha ha Delhi don sanspa asau pusau ngut ki MP ban thau sarkar don kam arspa nya pulai ngut ke NPP ka don tang arngut ki kandidat haka ri India barok kawe ka VPP ka don tang iwe kandidat hakari India barok kawe. UDP tang iwe kandidat hakari India barok kawe. Nginom ya keren ni ki independen. Dementa habang ya keren ni ke MP election ngi ya keren ni ka jing don kam ars pa nyau fulai ngut ki MP ki badi ban job ban yo thau sarkar. Tika jing keren jong ki parti kum ka VPP ka UDP NPP haka rensan yalap election ke baki ong penjob ya kandidat jongi ngin thau sarkar bu ijikli se nyuma ki job maki la mau ban thau sarkar tang uwe ubreu kajubab kalong omla ban thau sarkar tingi kum ki pai ba ngide ban long ki bastat ngide ban jit ya ka grup kabala ban bu kandidat habaro kawe kari India kita gide kawe gide ke BJP kabu kandidat habaro kari India Kawai ka parti ke balak bu kandidat habro kawai kari India kadai ke Kongres. Teka BJP kalau arai bangin nombu kandidat ha Meghalaya Henry ban Kershan ya ke NPP. NPP ru kalau ada ong leng ba u presiden barang ba jongki. U ba ong baro ka bot ke bathep haka dur jong ka kot kan lek sa ka BJP. Tengi pat kung kipai ba ngitip ba ka BJP kamhana ka banta jongi. Tingim don da kawai pat kalenti lai no ke parti Kongres. Lada kipai ba ki keli yang hatu ke Kongres kadai kata ka perfect political party mo. Ngaru nganong M. Ka Kongres kamlong perfect. Kadon gajing teko, kadon gajing duna, kadon gajing bombyang, kadon gajing letam. Hangno rehangno. Te Henry habangi compare pat. Ka BJP bat ka Kongres na kabanta jongi kirit pai. Amdai tang ha Meghalaya, ha North East India barok gawe. Kadang dehi ke parti Kongres kabala banya site, banya dayangi leng baki polisi ki bakala dep airu leng baka sarkar Kongres. Bat kumju ru ki polisi ki bandang wan. Tenga apilio pa iba. Penlek jemut ki parti riulum jongi
tang ban bu kandidat habarok gawe gari India ro kimla ban ya keren ya katau sarkar leitan na ya keren ya ka basai kedar kalong ai ya ka vote ka bakordor ka jongpi ha ka parti kongres bat kata ka vote ka jongpi kan ya sno lang bat ki wei pat ki ba ai na keleng gari India ban jit ya ki MP na ka parti kongres hangta ka vote ka jongi ka shimbanta ban ya dai ka ri ka jongi ningkong bat kunjur ban ya dai ka jela ka jongi na ka jing thombor jongki parti kum ka BJP ki bom perkhat ya ki pai riulum red pai kublai shibun tangki ne ki bang akwa ban apil ya upai ba kublai shibun